prochainement Jean-Antoine Dambo c'est vidéo commune Dambo arrondissement Dambo mais ça qui était ouais no bodo ouais akewe jale yin ça qui était ouais ision gba kuna mle so yeyi oye lo bodo dami lo lade ça qui était ouais ndege mi wa fi egbe wen do mo lo ko mi to huna ayeye le na blowe akimude parce que akimu ba vile bo seto na mi do seme bo so no sime e mo ko ko mena yo ko be mo ko ko mena me ho anyway mi bo le mi do se do mo le jona blo lancement ayeye azonle e wiwa bonado ria to bo mi na do yen do bon wo su e retology wo so ko mi to hun bo mi do wa bo do mo mi na wa bo apon le novi mi to de loblo bon le mi ka so wa fi de ko mi to hun mi so mo mele un e do ria do mo e se to nato na e de wezon ma o na so ne alogo na azon lo bo na so ya ga ugan mo e joro anga ile hun gan hun do gan eme do le mi go do e din tro din ye na go alo ne gun alile biseji ni epo pele bo na do pe okuro na go alo ne na nle we so bo mi do wa fi egbe ni e o de le na ko na société lo na yaga e na inu kan ye me bi se le de azon pe lo oku ma wule pepe me azon ma na wa nge mele pepe me nde ma wa kwe na ye ovi ton le bi na do na ye ye so na so wen bona poyon ko di me o de kon la ile we ko do je ye kon ma o na so ze azon pe lo do aga DLTV lo o de le ndo bona ho na ye ni